Бүгін мына ушинтип биз Ош Чапалак унаа базарына түшүп келдик. Туугандар, кезектеги чыгарылыш сиздер күткөн, сиздер сүйгөн япошка унааларынан болмокчу. Бүгүн туугандар базарга түштүк. Азыр мына япошка унаалардын так ортосунда турабыз. Мына ушул туугандар навес, мына ушул ылдый жакта жайгашкан, көрүп турасыздар. Азыр бир катардан сырттагы унаалардан баштап российский аралаштырып алдыдан чыккан тартап өтөбүз, туугандар, тартып өтөбүз. Андан тышкары ылдыйлап навестин ичиндеги таза унаалардан бери көрсөтөбүз. Антан барыңыздар туугандар, мына ушул нерсени басып, лайктан басып, ашып барса 5 секунд, ашып барса 3 секундуңуздар кетет. Лайкты басып, жакшы манай менен жакшына отурукташып алып, жакшына карап туруңуздар. Унаалар элдердин айтышы боюнча унаалар базарда көп туугандар. Андан тышкары аларман аз дейт. Азыр бир катардан билип чыгабыз. Жардама боюнча биздин ылдыйдагы телефон номерларыбызга байланышсаңыздар болот. Так, ишти баштайбыз туугандар. Аккорд. Канча экен пулу, жигиттер? 700, 2004 экен туугандар, 2 объем 0507 40 00 95. Сыртты көрүнүшү мына ушундай. Бул кайерде жүргөн аккорд экен бул? Салон кожаный экен, а? Ассаламу алейкум. Пробег канча болду, жигит? Пробеги канча? Машинанын. Пробеги канча жүргөн? Самогон ачабыз көрсөтүп берсин. Канча жүргөн? Варианттар барбы, жигит? Жок, наличка. 190 миң экен туугандар пробеги. Видеону улантабыз. Анан туугандар, Армения номурундагы фиттер дагы, Россия номурунда дагы сивиктер дагы түшүп тур. Мына ошол сивиктерден дагы баштайлы. 2000-жылы чыгарылган серебристый ортастар хэтчбек. Ээси унаанын ичинде болуп турат. Ассаламу алейкум. Сиз тартпайм ака, машинаны тартып алайлы. Иш жакшыбы? Ак келдиңизби? Ошол жерден. Ошол жерден алдыңыз, саттасыз кайра. Жылы 2000. 100 канчабы? Пробег. Баасы канча атасыз? 360 миң сом туугандар. Мен кагаздагы боюнча номерларын айтып кетейин. Кагаз боюнча телефон номерлары 0220 менен 91 81 55 туугандар. 1.4 экен бул. Көлөмү, кыймылдаштын көлөмү 1.4. Фараларды кызылтастар, майда чүйдө иштери бар экен. Машинанын эмне ака кыла турган эмнелери бар? Коробкалары кандай? Аябай жакшы. Коробкалары. Сүйлөй бериңиз. Анан кичине түтөйт. Түтөйт, Ачык айтыш керек. Ачык айтыш керек. Ошону жасатыш керек. 15 миң расходу бар. 15 миң расходу бар деңиз, жакшы. Мына туугандар, мына ушундай ачык айтып саткан жакшы. Негизи мусулманчылыкта дагы туура келет. Көрдүңүздөр, хэтчбек российский номер туугандар, темир номерда. Фит. Бул Россия экен ака бул дагы. Ассаламу алейкум. Сиздерденби? Бизден. Жакшы. Көрүп атышат. Канча сурап атасыз ака буга? 600 сурап атабыз, кеми бар. 600 миң сом туугандар, кеми бар. Азыр кардарлар келип көрүп атышат экен. Жакса балким баасы чыкса алат. Келгенине канча болду ака? Же бул көп болдубу? 3 ай болуп калыптыр. Машинанын жүрүштөрү, коробкалары жайында? Жакшы. 1.5 экен да бул, Жакшы. 1.5 болсо, 1.3 караганда тартышы жакшы болот, билесиздер. Мен телефон номерларын айтайын. 0775 67 00 00. Туугандар, 2006 экен ака бул последний, Последний эмес, 2007 болот последний, бул. Ого чейинкиси. Жакшы. Мына туугандар, салондорду көрдүңүздөр. Мына атайын чехолбу? Улдам кабар ака. Улдам кабар канал. Мына туугандар, машинаны көрдүңүздөр. Аркасына дагы мына ушундай жүктөр бар экен. Тура түшүнөсүздөр, мына машина туугандар. Азыркы номерларга чалып бааны кыла бересиздер. Ээси байланыштабыз ака. Вариант жолдор болобу мисалы? Кыргыз номерларга эми алмашам десип калсачы. Алмашам деп калса болот. Көрөбүз, сүйлөшүп көрөбүз. Чоңураак машиналарды туугандар сүйлөшөбүз дейт. Байланышып көрөсүздөр. Доплата деле жолун кылып бересизби? Жакшы. Көбүнчө эмне унааны карап атасыз? Көбүнчө сен Toyotаларды карап атабыз. Toyota Mark X-терди карап атат экен туугандар. Объем чоңураак дейт. Байланышып көрөсүздөр туугандар, объем чоң унааңыздар болсо. Сүйлөшөбүз ака. Сүйлөшөбүз мына туугандар. Пробеги канча? 190 канча родной дейт туугандар. Дискаларына, ушундай темир дискаларда туугандар. Байланышып сүйлөшөбүздөр, азыр кардар көрүп атат. Баасы чыкса сатылып кетиши мүмкүн. Ага чейин эртерээк чалып калыңыздар. Кыргыз номер туугандар. 2002 1 канча экен бул? 1.3 экен туугандар.
72 менен 83 58 72 туғандар. Телефон номерларын көрдіңіздер. Пауза қылып тағы чала бересіздер. Так. Фиттин. Жақшы. Есі жоқ екен. Мақ фит кімден екен, а? Сіздерді әмәс фиттер? Жақшы. 600 қанша? 650 деді ұқшайды дейді. Жанымдағы адамдар. Мына ұшындағы көре бересіздер туғандар. Қырғыз номер 2003-нен 705-26-93 туғандар. Срочно, мында айландырып, тез тартып, навеске жетішіп қалайлы. Қысқа минуттан ішінде туғандар. Сыртқы косметика іштері бар. Фиттәсілерден мәсі жігіттер? Жақшы. Несі жоқ екен. Салон жоқ. Улан таз. Бұл жерде российский номерда фит Паволда тоқшайды. Темір номер екен. Ассаламу алейкум. Кім екен есі? Сіздерден бе? Жыл қанша ака? 2003-13, а? 2003-13, ұлдам қабар. 0556-08-06-06-ға чалы өрестер. Қанша сұру атасыздар, бағыл атасыздар? 500, а? Жақшы, 500 туғандар. Нашыл фитті көріңіздер, темір номерда. Бұл қайсы районынан келді, ака? Темір. Жақшы. Салондорында көрсеңіздер болды, туғандар бұл жақтан. 2003-13. Таза оқшайды, ака? Сөктөрі таза оқшайды, туғандар. Машинағылы пайқап көрсеңіздер болады. Сіздерге бұяғына шейін ашып көрсет берейін. Багажтар ау туғандарына да запасной дөңгөліктен бері. Базарды берсін. Қанша сұрады бербей қойды? Жақшы. Баға шешілдік, толық түрі шешілдік. Армения номерда бұл жерде краундарда келген. Қошымша Honda Jazz ұналар түшіп қалтыр бұл жерге сарыларынан туғандар. Так, 2008-13 кен, 0777-11-10-10. Кімден екен Jazz? Есі жоқ екен. Так, Honda Jazz туғандар. Левый руль, европейс туғандар білестер. Сізден бака Jazz? Пұлын айтып қойыңызшы? 750 мың сомға. Жақшы. 750 мың. Мына туғандар запасный дөңгөліктен бері. Машина сіздер көріп тұрғандай. Көрдіңіздер. Тез арада байланышасыздар. Бағасы тура келсе аласыздар. Так. Армения 1.5-нен туғандар. Ақшасы қанша екен акылар? Ассаламу алейкум. Армения 1.5 пе? Армения 1.5. Армения 1.5. 660 мың, а? 660 мың сом сұрау атыптыр. 2005 1.5 туғандар көлем. Телефон номерлары 0-776-66-01-00. Чала өрістер. Машина жақшы туғандар. Пробеги қанша жүрген бұл? 145 аз. 145 мың жүрген. Смарт бар, а? Смарттағы бар дейді. Дөңгөлөктөрүн протекторлары жақшы. Жайында кен туғандар летний оқшайды. Дөңгөлөктөр қышқы оқшайды, ака, а? Қышқы екен, а? Төрт өтең. Жақшы, қышқы. Байланыш өрестер туғандар бұға. Так. Навеске, чамданауыз навеске туғандар. Бұл жақта сіздерді азыр степ ұналардағы жолықтыру олады. Так, базарға кіріп келдік туғандар навеске. Акамын степінен баштайын. Ассаламу алейкум. Жен соңыз жақшы ока? Степке қанша сұру одасыз? Сізі тартпай машинаны, а? 11 мың доллар туғандар. 2003 2 объем екен. Мына номерларға çalасыздар. Қара түсті туғандар степ. Ішіне чаң басып қалып, жуып қойса ашылып қалады туғандар. Салондарын тартып қойын, а? Отырырың, сіз тартпайын. Пробег қанша жүрген мұныңыз?
2000 qancha? 600 dan. 200 qanchabı? Ha, yaxshi. Qayerda minib yurdingiz? Bo'la mingan. Ha, yaxshi. Bo'ldi. Ko'pkala minilbedi deydi. Honda Step Spada. Атуандар, көргөнүңүздөрдөй номерларына байланышасыздар пауза кылып. Так. Honda Fit. Кайсы номер болду? Кыргызбы? Армениябы? Абхазиябы? Салондорго келсек, бир экен туугандар. Мониторлор бул жерде көрүп атасыздар. Андан тышкары мына ушундай таза кара түстөгү салон. Дискалар туугандар, көрдүңүзбү? 2003-15 туугандар. Монитор. Андан тышкары отличный состояние дейт. Бул жерде телефон номерлары 0553 02 27 27. Honda Fit. Так, Армения. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka, yaxshimi? Siz жалаң тазаларын алып жүрсүзбү? 2006-15 ekan, ha? Armenia 0777 567 777. Belkini sattınız, belkini yaşında. Ha, 577 tuğanlar ayağı. Бұл ушулардан жасалып келгенби же келип жасадыңызбы? Ha, жасалып ушундай келген деңиз. Жакшы. Спортивный вариант экен туғандар көрүп атасыздар. Бул жерде күлүш тилдери гур дейт негизи. Же болбосо андай чыкпаса, пыр деши мүмкүн туғандар. Бир жүргүз бересиз ба? Спортивный экен ака бул. Канча сурап атасыз буга? 730 мың сұрақтар. 730 мың болса эми кеми болот так, а? Конечно, сөз. Жакшы. Бургул дейби, а? Бурулдайбы, а? Бургул азайтып койгонбуз. Ансын азайтып койгон дейт. Мына туугандар, салондорду көрдүңүздөр. Honda Fit. Жакшы. Алам деген жаштарындай, жаштар миниш керек да муну. 2002-ден баштай улдыйлар миниш керек деп ойлойм. 2004-кө чейинки 2004-жылкылардан баштап 2001-лер, 2002-лерге чейин миниш керек ушу машинаны. Бул акам мына несі? Бул спортивный воздухозаборный воздушкасы. Түшүнүктүү. 730 000 тонна кеми бар. Бирок ушу бирлердин айыбы ушу номер Армения да. Армения фиттер көп базарда. Bunun sonun buldu жасап койду тугандар. Yaşarız. 160 kança minken pробеги. Мына ошондой көрдүм, 60 канча миң көрдүм, толук байкабай калдым. Бул жерде тугандар Honda Fitter дагы бар. Андан тышкары Honda Step бул жерде 2005 2 объем экен 0555 12 16 16 деген номерларга байланышасыздар. Армения номерунда. Так, жерде таксирибиз бар экен, сурап көрөйлү. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз акажан? 11,5. Канча дейсиз? 11,5. 11,5. Пробег канча ака? 117. 117 000 тугандар. Аз жүргөн. Пробег. Бул Армения тугандар. Свежий перегон. Таза дейт мен. Мактоо, дискалардан бери карап. Баягы фит менен эме степ менен ооругандар бул стептин тазалыгын көрүп кыйла таңыркашат, бирокчу. Степ де ушуну айтына тугандар. Аркасына. Бирок чынында Бишкектен степ менен келгенде жаман кыйналгам. Водительный чырайдайбы. Альфард менен келген жагат эмес. Альфард менен келген кийинкисинчи ошол жактан мага. Степте моюн ооруп калган да негедир. Ошой. Айдоочудан зависит этеби, айтор түшүнүксүз тугандар. Бул жерде Toyota эмес Honda Accord 2003 2 объем экен, 850 000 сом, 0554 33 40 02 тугандар, телефон номерларын. Машинанын тазасы, Аккордтун тазасы. Паклаган коебуз. Көрдүңүздөр. Степ канча экен ака? Степ тугандар. Тазасынан.
Stepney'nin таза Kırgız'dan minем degender $11.700. Ya şu Armeniya gene. Kapı maktaydım bu. $11.700 tonlar Armeniya. 0558 40 05 06. Ava bu Kırgız mı? Nomer. Çok Kırgız tonlar. 2003 2 abiyon. Alda Kırgız. $11.300. 0558 40 05 06. Buna da baylanışasызlar. Бұл да Kırgız tonlar 0554 33 40 02 tonlar. Buga da açılasызlar. $13.900. $31.900 GX 24 2003 tonlar. $13.900 çala veresizler. $11.300 $11.700 Katar'dan 2003 Eko 2 abiyon bul 2-4 abiyon eken tuğanlar. Bir aylandırıp görsetip koyayım. Şu az telefon çal, bir tane 350 RX'de 330 RX tarafı.